belang mata kat Chabalek, kiba bor ki surok, kilong kiba snew, bak kiba jat rathai, bak kani kala bujik iya shibuni ki pajba. Kadir ki surok kiba dana po rambrai, kawi ki jaka kiba dana po athai was kaskil district, hakaba kiba buntali ki surok kiba lek shikani ka thai, bak shikani ka shnong kilong kiba jat kiba lapay, bak kiba bujik iya iki pajba anong nek nungwan. Kumtan na kaliang juga seng HYC rambrai circle, mentaka sengi kala lebih kendu yo estate engineer jongka Pribdi Road Noxton uba asmasar. Ban kentu ban maram no re ban pasna no yaki lightly ki surok ki bakham snu shu ki badan hakate ka than nakaliang jong engineer ulak kulari ki khot ka sang ula pentip bagi dan ki surok ki badan ban khot tanda bagi dan ru ki bagi tray kala ya shaprang Ngi nakaliang jongka HYC Rambrai Circle harangkat jongka senran lang jongka HYC West Kasihil nilawan banyak kenduk ban budin hang ne hapo PWD halor kini kimat harum kasurok kabayadai namolong su kut umbak mutung marway baar pan marmut no mardari kasurok maurang Rambrai kabadai ar kilometer kabalai kasurok Rambrai modok nang thmai bat Rambrai tumorok te habede berkeneka kaban kong nakaliang jong isar hang ni la pentip syangi bakalayat hapedang kajing Rambrai tumorok ya kene ka hap haka PMGSY te kane la kerpat yaki bat la kentu yaki kontraktor ki baterai bakin subha ban maramat mar bakila snew tengi kerman skamba ka office lene ka department kan simkia ban le ban penkloy kene ka kam bat kebaar ya kane ka mat baar ban marmot no mardar ka surok morang hadu Rambrai ar kilometer ya kane ladap ban tendar ban bu tendar te nakaliang jong ngi kum kaseng ngi kerpat ki badai tray ki kontraktor makin ban sedang no nomar kane ka surok kelas ni syubah palat haduk ba kayat kayang jong kipai ba lasar tok tinggal kerpar na po jong ka department bahkan kentu ya ki kontraktor bakin pentray no kam kloy ya kane ka surok morang haduk Rambrai